dak hanjanglangso KCS unit pen dak zkyf aphan chisik chedang bomlo yo kaduk kave talang non naga tomahi kikan ade dan mali tum pining aningkan bangge dak zkyf japralangso long ta tomahi kikan do lasi kaduk kave na tomahi kikan charli log ade yo pining fast lo dak zkyf long tomahi kikan tu lasi kaduk kave ta thewang lang sinong si charli log lang yo pining si pocheng lang basi asawo ketek kita di nasi yang tenang lang bom de napa ada mahikan lo yo ada api banget mahikan lo de don mari to lain no yo don kun mahikan lo pining zkyf long bangke mahikan padoi nasi dak hanjang so KCS unit penta mahikan charli long de na yo api de do kan charli log lo non wa zkyf 21 arni japralangso long pangcheng bola sing itindak hanjang KCS unit pen si charli log le de yo sarum ta dolo atme kelang don bang de bangga dari kilo laga sakleng rong kilo dari kilo lagi Don tela hanmi hanmoy hortu tulang tang sar pi hachale kadu sadang de ho.